Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kompak kaki bombohi, bapak-bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين para bapak alim ulama, para guru, para masyayikh, langkong-langkong, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Khari Sedari Sokobanah, sesangat badan kaula amul jaaki torang ngakungakin kecukanan Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Kiai Haji Abdul Aziz Mustafa, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Kiai Haji Nizar Abdul Syukur, beserta sedaja para asatid, para sesepot hisah, utamana senya poin tisa gak dintok, ben sedaja pamong-pamong epon, hadirin hadirat, sesadajana sangat batan kaula amul jakin. Pertama-tama ngireng ngabiti pabangkian malam mangkian gelaban amu ciban asyakar dajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sikadima kelaban taufik, kelaban pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, badan gaula sareng batu panjenengan sedaja bisa aki bangki, bisa aki lengki nengkak dintok tempat, yakni dalam resepsi pernikahan antara saudara Muhammad Amin sareng Raji Epon Siti Muyassarah ngireng mantan sekedua tua akin malar muka itu tia cuduan sakinah mawaddah warahmah bencepat iparing turunan sesoleh soleha amin Allahumma ben semoga pepangkian badan kaulah abol kompol badan kaulah sareng batu panjenengan sedaja nang gak dintok tempat tak cukup abol kompol nang dunya tapi semoga terus akompol sampai pagi nang swarga na Gusti Allah areng sareng nabi na Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Nomor 2 ngireng ngaturakin salawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikadima berkat perjuangan beliau badan kaula sareng batu panjenengan sedaja bisa ngaoningin ka amma perkara sesae saengga bisa ilakoni ben ngaoningin ka amma setak sae saengga bisa ijawin termasuk pula bisa sampean malam mangken bisa oning pengajian, bisa oning cara na audu, cara na asolat, dan lain-lain epon. Ni kata tak lain kecuali berkat perjuangan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para rabu sesangat badan kaula muljaake. Kula sareng sampean sedaja odik nang atas dunya. Anika tak kira badan nang situng kebadaan. Tidak mungkin selalu ada di dalam satu titik. Mesti badah dinamika atau perubahan di dalam keodian gak dinto. Mun bada atas tak kira selalu bada atas. Suatu ketika akan bada ibabah. Mun sosa tak kira selalu sosa. Suatu ketika pasti akan bahagia. Jadi dabuna ulama samaniyatun tajri 'alan nasi kullihimi wala budda lil insani yalqa samaniyah sururun wa huznun
wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun wa suqmun wa afiyah. Bada balu perkara ani mesti tomi bada orang sir asaos. Lake engki, bini engki, sepo engki, ngudah engki, mesti balu perkara nikah bakal datang dak setiap orang seodi itunya gak ninto. Napaan? Pertama sururun wa huznun, bunga kanco sosa. Jadi orang ini kan mesti nemu bunga, mesti nemu sosa. Gini mantan. Bombok wala beda bombok kanto saya bunga melolo beda. Bonare bunga melolo beda. Kadang lagi na oleh belanja sehari segami ibu lah merengut lah pegel kapi lah sosa. Gini mantan. Kayak laki beda bunga melolo benare. Bapak kanto beda. Tak kira beda. Kadang bibi ini nak kancing semalam lah susah, lah beri semalam lah susah. Titik kemudian kak itu tidak akan selalu dalam satu titik. Mesti beda bunga, mesti beda susah. Napa boleh? Wa furqatun wajtima'un, wajtima'un wa furqatun. Beda akumpul, mesti beda pesa. Kula bisa sampean malam mangke nak kumpul. Tapi masa akumpul lama lolo? Koron sampean kumpul melolo. Paling mungkin kul 11 pesa saja. Kini mantan. Mesti beda akumpul, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Napa boleh? Wa yusrun wa usrun. Beda kegembangan, beda kemelaratan. Ketika kadang odi kadintok sareng pengian paringin jember, rezeki jember, keluarga jember, setetanggaan jembar gampang urusan. Tapi suatu ketika mesti beda wa usrun, mesti beda karopegan. Kadang bisnis tepan macet, kadang atani ya lo belum turun ojen, mesti beda segempang, mesti beda se ropek. Terakhir wa suqmun wa afiyah, mesti beda sake, mesti beda beres. Babadai kantok tak teman sakit. Bombo sila sepo umur sebitak seket mulai lahir jebret sampai sebitak lo teman sakit. Bada. Tak kira bada. Ketika kemudian gak rintok mesti berubah. Belum perkara nikah mesti datang da orang saya asaos selake sebini setua singudah. Lah mungkin pertanyaan nah dak kula lebih sampean. Bagaimana cara menyikapi setiap problematika dan dinamika kehidupan nikah? Nah, apa saya kalau aku bilang isambian? Saya rasa itu roh. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amruhu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dabuna Kanjeng Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan setiap sesuatu situasi yang terjadi pada orang mukmin. Ana apa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap sesuatu yang menimpa orang mukmin akan menjadi kebaikan. Bakal dinilai tambah ibadah. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Orang mukmin menerima barang seeka bunga syukur dak Gusti Allah, fakana khairan lah, maka syukur lagi buruk bisa dadi ganjaran, bisa dadinya bebakin kebagusan. Wa in asabathu dharra'u sabar. Mana bi orang mukmin kali itu mibanin perkara se masyaqqat, perkara se tak ika senengin, maka sabar. Fakana khairan lah, maka kasabar lagi buruk bisa jadi nilai ibadah ikan di orang mukmin. Jadi ini kata Kanjeng Nabi, orang mukmin nikah mun asokor oleh ganjaran, mun asabar oleh ganjaran. Semakin kula bisa sampean mikir dari gelak sebelum sedatang dak kula bisa sampean anika solusina karo dua. Ketika nemu kebungaan kita ria sokor.
Tapi ketika nemu kemelaratan tore sabar. Jadi ini ketuntunan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lampun dituntun sareng Gusti Kanjeng Nabi, tinggal katina bakul lebih sampean alate dekna batro asokora, dekna batro sabar. Para Arabu saya sangat badan kau la amul jaaki. Dabuna ulama syukur ka ini tok beda telok bu. Syukur ni ka beda telok. Beda syukrul lisan, beda syukrul qalbi, beda syukru sairil jawarih. Beda syukur ni ka keng di lisan. Icolok je pun reng matura. Alhamdulillah. Engkau ibarengin rezeki beri, ini ka berarti syukur gula bi sampean, syukur lisan. Asa kelangkongan dak Gusti Allah. Beda syukur ka ini tok syukur ate. Nah, apa syukur ate? Wa huwa tasawwurun ni'am. Syukur ate kak dinto gula bi sampean bisa sadar di dalam ate bahwa tepat ni barengin nikmat. Nika berarti nyukur ini dalam ate. Ben syukur ate biasana langsung asampung kelaban syukur lisan. Jadi abak sadar bahwa mangken nika tepat ni barengin nikmat sareng Gusti Allah. Anak bini iba beres, keluarga saja iba beres, rezeki iba lancar, kasab iba lancar, ate sadar. Lah ini berarti syukur ate. Ketika aku lebih sampean alhamdulillah, maus. Alhamdulillah, muji Gusti Allah berarti ini syukur lisan. Pon. Cuman Pak, saya paling melarat ini nomor 3. Napa? Wa huwa syukru sairil jawarih. Syukura satejana angkauta. Syukura peninggal, syukura kopeng, syukura tanang, syukura sokoh. Ini saya melarat ku lebih sampean. Nah, apa syukura sairil jawarih? Syukura sateja angkauta seekan di ku lebih sampean. Anika kelaban aku naakin sesuai kelaban fungsinya, sesuai kelaban tujuan diciptakannya. Jadi gula bisa sampean sareng Gusti Allah ibaringin peninggal. Nah apa tujuannya? Maleni ngale kebagusan. Ibaringin peninggal maleni ngale pengajian. Ibaringin peninggal maleni ngalen Al-Qur'an. Ibaringin peninggal maleni ngalen perkara-perkara sesae. Nika berarti syukur atas peninggal seibarengin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukur kopeng, Gusti Allah tetakin kopeng dak gula bisa sampean napa tujuanna? Kangkui merengaki perkara sesae, merengaki pengajian, merengaki selawatan, merengaki Al-Qur'an. Menabi gula bisa sampean la ampun aku naakin sesuai kelaban tujuanna. Maka berarti ini kan nyukorin dak nikmat seibarengin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana bisa balikah? Sebalikah? Maka berarti kufur. Nah apa? Ibarengin tengal. Keng ipagunaakin ningalen perkara maksiat. Igunaakin nonton video, nonton foto, saya tak iridonin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti beni asokor tapi kufur dak nikmat seampun ibarengakin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kasih paling melarat. Jadi balina boleh dabuna ulama nikmat ni ke bada telok, bada nikmat ate, bada nikmat lisan, bada nikmat bada sokor. He sokor ni ke bada telok, bada sokora ate, bada sokora lisan, bada sokora sataja angkauta. Jadi percuba gula bi sambian mulai semangken niat dalam ateh ajar terus bisa nyukurah dak sokor setelo gela. Jadi benih karo sadar dalam ateh tapi juga lisan nyukoren ban sataja angkauta kak ninto nyukoren. Para Rabu saya sangat betul kau lah amul yakin. Cuman seteti kendala dak gula bi sambian. Kadang gula bi sambian melarat ke angkui sadar bahwa tepatnya paringin nikmat. Sehingga tak bisa syukur. Abah kadang tok selalu lopah bahwa abah tepatnya paringin nikmat.
akhirnya lupa kang kuya syukur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan apa carana tero cepet engak tero tulia cepet asyukur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ida buakin sareng Gusti Kanjeng Nabi, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal jahi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Jadi carana Pak, dawuh Kanjeng Nabi, mun baanggapi orang ka makanto. Orang tongku. Orang tengkun. Mun baanggapi orang tengkun. Tero ini ngalen da orang lebih dari baanggapi. Lebih dalam apa? Fil mali dalam dunya wal jahiban dalam pangkat atau riwayat selain wal khalqi dalam kadatian. Maka dawuh Gusti Kanjeng Nabi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Maka ci aciling ka satasan aciling ka sebabaan. Maka nika bisa ombar sokor. Dalam arta abak mun aciling ka satasan bu tak kira kelem sokor bu. Dadi aciling ka tetangga sandi geleng apol ilang ngenah. Engki abak andi ning situng ang rasa ko orang. Aduh ya tang geleng ning situng terkotrana ada kancona. Lo bisa nyukoren apa? Saya jeling tetangga nah. Saya pol ngena sareng geleng. Tapi coba jeling sebabaan. Aduh alhamdulillah tang di amriya geleng ake emas tembang tetangga ruwa geleng karet. Alhamdulillah ni kajarana. Jadi atur sareng Kanjeng Nabi montero omber rasa sokor dalam dunya dalam arta cak jeling kesatasan jeling kasebabaan kayak lake andi sepeda motor mun jeling kesatasan kasih roda nempak lo kira lemah sokor andi sepeda motor ganteng bon sebaleng anyar tapi marga jeling kesatasan aduh tetangkro ya pas andi mobil kan dua pasang kok bila padahal aban andi sepeda motor. Seandainya jeling ke sebaban, alhamdulillah. Yang kok ki andi make sepeda bak coba tembang datang keruan, entar ke pengajian ada, entar ke pasar ada, entar ke pasar ngecer kadang ki antri ki abid nanti mobil, alhamdulillah syukur rajang kok. Jadi ini cara di antara nah kula bisa sampean mentero omber rasa syukur da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh? Mun asling dalam kadadian ni karopah bentuk badan bentuk fisik tori asling kesehatan abak mun asling kesehatan lo kira lempede Pak saya jeling saya bandingakin kamera isabain foto na artis seganteng pas agak aja ya dan aduh jauh kemarin mun dibandingin seganteng. Coba bandingin beser babaan, alhamdulillah make lo pate-pote kelacuk nik segone iya lo pate leng-jelengong kuba darwa secelengan alhamdulillah sebab ajeling ke sebabaan. Dadi nika cara lagi dadi montero omber rasa syukur terus sadar dalam ateh mana bi dalam urusan dunya mana bi dalam urusan kedatian tore ajeling ke atasan kesatasan tapi tore ajeling ke sebabaan muntabalika engke muntabalika jeling ke satasan nah apa urusan ibadah urusan kebagusan jeling ke sebabaan jeling ke satasan dan apa aduh tang ya berjamaah anak cek kuat ke masjid benar pas engkau pas bila doh engkau geng banyak dosa engkau Lolem tak ke masjid ya. Mau najiling ke sebaban. Aduh, alhamdulillah yang kok abajang. Tembang tang keruah. Ya bade selo abajang. Alhamdulillah kok abajang make ser ngaher. Ki bagun alhamdulillah klero. Mun urusan ibadah, urusan ilmu, urusan kebagusan, jak jeling ke sebaba tapi jak jeling ke seiatas. Mak tak boleh cak jeling ke saya baba dak seatasan paham tak nggih dimin beda cerita
Sebut lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bada situng orang acabis dak giai. Orang ni ka ngerasa orang paling miskin. Acabis dak giai. Kak din dak giai. Bada apa jong? Kula ni ka mak cek ro pek giai. Abisnis kalah kali orang. Abisnis rogi meloloh. Kula ni ka paling miskin, paling tak andi sekampung Kak Dinto. Dak benar giai apa? Oh, ada iya ya jong ya. Engki giai. Coba kena jong. Sedia deh be jong. Hedah. Kapi engkau tenang kena. Engki alhamdulillah. Seandainya tengalah hedah. Tengal mata. Bi engko ibu rubah ibri nabi semiliar keng mata nabi engko ibentah mata nabi engko ibentah ketika mareh ibri semiliar ban lo bisa ngetela gelem hede ibu robi semiliar aduh tak langkung kiai mun urusan mata tak boron gula. Oke kopeng bi engko ibu robi semiliar ibri nabi semiliar keng mareh ibri hede langsung tengel gelem ibu rob daya tak langkong ke tak boron ya mendaya tanang bi sokoh ayo tanang bi sokoh bingko ibria semiliar ibri abc semiliar keng marin hede lo bisa jalan lo bisa guli tanang gelem tak boron guys dalam 4 miliar hede jalan 3 miliar ya wis akalaban bingko ibri abc semiliar keng mareno lebe saya ada langsung gila. Kakiran ni bini kanto beda orang soki keng gila boron tan. Pas ngelamar ya bu embu mak bu embu. Dak ban peraban kanto. Rakira terima sarang bu embu. Elamar orang soki ci sokina keng gila. Terima. Tak terima. Tei sebenarnya kiai akala jong bingko egala ke ibrin nabe saya semiliar. Kelemban aduh tak morop ni ke kiai. Ya kena. Sedia mikir ang rasa paling miskin peste 4 miliar bi heda itolak sebab bang andi nikmat si tak porop kalaban peste 4 miliar ki ang rasa miskin ban akhirnya orang ki guru nika langsung sadar langsung asokor Gusti Allah langsung atobat engki guys sekelangkung ditinikah menabi kula bi sambian bisa nyadarin sadar ang rasa aba bahwa aba ibarengin nikmat maka insya Allah bisa omber rasa asokor. Pon abali kaya ada, cepon gelak, orang gak dinto, bedakala na dituntut asokor, bedakala na dituntut sabar. Sarang ulama ibagi, sabar ibagi jadi telok juga. Sabar pada telok, sabar dari nampaan. Sepertama sabar fi taatillah, sabar di dalam ngabak tidak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam ngelakuin ibadah. Aba tepaan cek sibun, aba ring taneh, tepaan panen, tepaan mulung, tepaan ngarek. Keng bektu adan duhur. Masuk pukul 7, masuk pukul 2. Akhir aba agar tak adil mate. Tang bajang lo ipo robah taneh. Tang bajang lo ipo robah beras. Tang bajang lo ipo robah reba. Tinang ko abajeng akhir langsung abajeng berarti sampean sabar dalam ngelakonin to ada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun pas ibu robi pulan saya ngarek tak sabar ngarek pulan tepan cek asik aja tadi ngarek sampai asar dohor lebat pakun ngarek sing bededeki tina ibu bolong abi asar berarti tak sabar dalam ngabak tidak Gusti Allah. Pon mungkin nomor 2 sabar dalam ajawin larang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh kula bi sampean ribaden kan ki bulan basah. Kula bi sampean mun selain bulan basah ada yang siang kenging nabanten. Kenging nabanten. Tongare bulan Reba yang siang ada kenging nabanten kenging tapi mun bulan basah
tak kenging nginum saben dikacukan ketika kula bi sampean sabar arya kena engkok setilan bahasa tepaan bahasa mun engkok ngakan yang siang ari berarti melanggar dek Gusti Allah Subhanahu wa taala tina engkok sabar engkok lok ngakana engkok lok nginum ada ente ada ki maghrib engkok sabar berarti nika sabar dalam ajawin larangan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika nomor 2. Si terakhir, si dibudi nika sabar dalam narema musibah. Jadi dalam narema musibah cepon gelak karena keaudian tak selalu pada nang situng titik. Kadang bunga, kadang susah, kadang along-polong be keluarga, kadang pada si abesa, kadang itu pengen kecemberan, kadang itu pengen keropekan. Maka ketika itu mipenin ndak kula bi sampean perkara saya tak kesenengin maka kula bi sampean sabar lah ini kan nyaman sabar dak musibah sabar dak nabas ampun itakdirakin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saya sangat badan kaula muljaakin. Saya terakhir saben nikah juga karena nikah urusan mantan sekoni orang ala kebini anika juga kotu andik modal sokor andik modal sabar jadi reng lake juga reng bini kotu sokor kotu sabar dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kengen ke laki sedejeki baik mantan anyar atau mantan laju atau sila sepo sekali nikah anjuran dari Kanjeng Nabi mun la yafruq mu'minun mu'minatan sehingga reng laki cek pangkempang pegel ka orang bini reng laki cek pangkempang beci ka orang bini in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mun reng laki bade saya kesenengin dari reng bini mesti bade saya kesenengin dari tengka selain mun bade segala situngan sifat ota betengka dari rajina sampean tak kesenengi bi sampean cak ni kamalolo saya kengain lain nah mesti bade sifat bentengka saya kesenengi bi sampean ini cara nah jadi reng laki kudu sabar ngadepin reng bini cara nak apa ngaki buru nikah cek sare lah salah nah tapi sare kelebih nah meni sare salah nang kisah pun bener pak celanya mereng bini kadang kula ngomel rek narik ngomel boleh deki maresa ya lah ngomel boleh rek kena deer telu kali sare kulaku ngomel narik ngomel malam ngomel boleh mun ijeling rajin ngomel lah kita sabar terus sabar cak jeling nih kana jeling selain aduh kena tang bini roya make lagi ngomel ngomel ator ya sing mun aga bae cenge pas cek lemak kala rumbarungi luar wah ya cek perhatiin akang kok kulaku kopi lo telat kakanan lo telat tina yo buah bingko make rajin ngomel sabar saben dikacukan nih bini kengain sampean mentero sabar ngadepi reng laki maka kengain gencerah orang bini atau sabar dak selake nikah aja dabuna Sayyidina Ali jihadul mar'ati husnut taba'ul jihad orang bini perang orang bini mun apa kusakin dalam ngabek tidak laki orang bini tak ngereng perang jadi min mun orang ngereng perang laki ngereng perang banyak gencer mun mati sahid mun menang banyak gencer ni bini tak ngereng perang tapi beda genceran seraja na pada pun Sayyidina Ali husnut taba'ul ngabek teh pasabar bentalaten dak selake on jadi mun terus sabar ngadepi laki ni ngadepi laki nak kengen gencer on paham nangki kirana cukup segak dinto saya bisa sampai yakin melar manter tetiap tambahna ilmu semanfaat ilmu saya bisa nonton dak kula bi sampean
kanggo nyupre ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Badan malar mantan sekedua itatakina juduan sesakinah mawaddah warahmah cepat ibarengi turunan saleh salihah amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.